Sengaja tiap. Nenek aku belum itu. Oh, ngan pun kain kita kesenrang ke bawah friendnya ngah. Mana telefon? Halo? Aduh, simbut keren dah. Oi! Halo. Hai. Baba. Baba. Senang kita ke SMS jumpi yang ah. Asin ayu? Hindi sa baba. Ila bakla mo try. Haray, pide national kum to. Ngaday na pom laylum. Oh, nganang mood ba pide na pom song lum. Ha? Pipat pista siya ay. Ngapat ngasa siya pom laywat. Oh. Apa juga sengaw tak sinam? Kadon siya na siya tan charum hi. Pi dangli kelas. Adik, lu yang abang ngadang di kelas. So kan yudi. Fitri pikta ayu. Ngantre farmasi. Adik, udah nak apa sih? Put. Wah, boleh ke off not telepon? Dia baru nak dokter. Ang sekolah siya. Tambah. Oh, ngapun ka sa lewe. Menurut telepon. Halo. Halo, Pak Den. Oi, Tu saya senam ketua ka SMS jumpi bangan pen luksa. assignment aja kita. Te pide mana? Ngadai ku ajarin. Oh, pide sebadang. Pisah siya no? Ngasak siya, nih senang senai. Fitri pikta ayu. Ngatrai pam tayar siya, nih saya. He, pipom tayar. Hot kan? Put. Hang tate. Nong pom tayar. Ngan krekot bahano mentah. Ngelas nutup. Ladang yuk logo babelaru ngan belahi.